warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil awliya wal ulama khususan masyayikhina wa masyayikhihim wa khususan Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, wa khususan jami'ah sahabi Nabi, wa khususan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa khususan mu'assisatil qaryah ingkang cikal bakal dusun menika, wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. Hadhil jamaah pengawasan Maulid Nabi wa man hadara fi hadzal majlis. Lawul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lawul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sarang-sarang maos kalimat syahadat jimat kalimah sodo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula anak seni kanthi ati mantep, boten wonten pangeran kejawi Gusti Allah. Lan kula nakseni Kanjeng Nabi Muhammad menika dados utusanipun Allah. Bareng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sesepuh dalah sedaya bini sepuh kakung saha putri linangkung para alim, para kiai, bapak-bapak kiai, simbah-simbah kiai, linangkung para alim kiai ingkang pernah dipun sepuhaken, pengasuh madrasah, pengasuh majelis taklim, pengasuh pesantren, imam masjid, imam mushola, imam mujahadah, sedaya ingkang kita taklimi, segenap pejabat pemerintah linangkung Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, RT RW, segenap jajaran
panitia sedaya ingkang kita hormati. Hadirin wal hadirat, para rawuh, para sedherek sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak ayu sedaya ingkang kawula mulyakaken, tidak ketinggalan pula kepada grup Rebana yang saya banggakan. Siap ditabur ora Mas? Ning dindingane campur sari iso ora?